Nagganas yaw. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti surat nga intay ibasa ita, ket impatulog ni pagayam tayo nga andeng, dinan inlanan ti address na. Kastoy man ti kunada. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw, nakapagsuratak Tata Balsamaw dito'y programa man nagganas yaw. Gaputa kayat kumag nga ibinglay ti kapadasa. May papanit ti nubyaw ti inak istoryaan, tata. Wapo ni Makoy anubyaw. Awan magtimba ko na, gaputa ambo na ti agtrabahaw. Ilaang jak maawatan, ket no apay ang masapol alokay ti relasyon may. Bueno papagayam, hintay nga rudenggan ti surat nga impatulon ni pagayam tayo nga andeng. Ito'y programa tayaw, nagganas nyo. Kunaklakit day no artista ti masabat ko, si Kamat Gayam, andeng. Si kakit di mo't Lisa. Nakabistida ka, nakaboots ka pa'y friend. Siguro, ag-date kayo itinobyom, anya. Ay naalam, friend. Ay, kita ang mangkit di. No bagay kumutla ang tikawus ko. Aywan, bagay mo friend. Kas kala artista, iti kasta alangam. Ay nagyaman aklao na itikas tangayong bagam, Lisa. Kat, anya pa'y laang nga iti urayong friend. Aglugan kan tama nga no, agurura yung tinobyom, iti lugar ang nagtulagan nyo. Ay wun nga agpahiso. Bayam, istorya agtokan ka. No anya ti mapasamak iti date me, friend. Okay, enjoy! Oh, tangay adatan diti restaurant. Agorder kan iti kanin tama ko eh. Ay, saan? Jaket ti mga iti dayta restaurant. Ha? Sikalangan ti mga nata urayan kay Jerwar. Ne, manugot kang agdate ta. Sa ita, kasta ti ibagam. Agis tambayak pa lang i Jerwar. Urayan kan tulangan ni Jay. Na, Saan ka di nga imbagak kan ka? Jaket nga, date tayo ti kaaduan ti tao andeng. sa dino nga rod ti kayat mo. Nagluto talatan i Balayaw. Anya, Saan ka di nga imbagak kan ka akayat ko alo kilaang ti relasyon ta andeng. Nalipatam sa mo tayo. anya. Apay akas na ti rupa managawid, andeng anak kaw. Saan mo na may drawing? Ay, Nay, sapay naunag ti sinaay maw. Apay ka di aya. Jakon mauawatan tinubyok tatang. Anya, kasanwa di mo mauawatan anak kaw. Di naman ngaming kayat nga ag-date kami iti kaaduan ti tao, tatang. Kas kumaitay, mang restaurant kami kuma. Ngam di namit kayat. Siyaklaang kano timangan, taurayan nak itiruar ti restaurant anapanan me. Mga magnamay nung inginaan na restaurant, tinapanan nyo anak kaw. Saan mo, tatang? Simple laang mat a restaurant dayjay. Sa maysa, saan mat anangin ti makan ijay? Di ko na kanya, kayat na low-kay laang ti relasyon ming. Anya, lokay. Ay una yan ti kasta anak kaw. Nagawid ka mat adagaws, Makoy anak ko. Kunak man no adda dityaw itinubyam. Kayat nga, date kami ti dayja restaurant nana. Nagaruti tao. Na, apay kuma, Ti kayat ko, loki kami. lokay. Anya ti kayat mo asawa anak ko. Loki! As in, da kami lang ti makaamong nga adda relasyon may. Anya, na, adaya mo't kasta. Adda narigat ngamin no maamuan lagi ti tattaw no asino tinubyak. Dayta ka di ti makagapaw. No apay nga awan pa'y nayam amom kanyak, Makoy. Wait, loki relationship ti kayat ko. Ay awan no kasta ti kapanunutam. Amanga no panunutan tinubyam nga adda kalukwan ngar aramidam. Loki dita nga. San kay mo't nga artista? What are you doing to my store? Mabalinti umutang? Anya ti utang niya? Wa ko ma. Load ko ma. Ay, di talaga yan. Mano ti utang
Regular 200 ko man na mabalin. Ngano sa na mabalin? Saanan bakla? Ano sa kung timapanti sa baling nga tersinan Ay, no. Isurat mo ti number mo, taludan kan. Ay, agyaman bakla Ay, pasalamat ka kasi gwapo ka. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka, friend. Anya tiket masaludsudan, andeng? Normal laang ka day ti maadaan iti low-key a relationship. Anyaman day ta aloki, friend. Kas iti relasyon mi kini makawi. Ti kayat na kat dua kami laang amakaammo nga da relasyon mi. Nartista kayo siguro akat. Mabalin jak mo friend. No siyak ti saludsudam. Jak kayat day ta loki relationship aday ta. Uray siyak mat friend. Iti anya aga po nga ibain mi ti relasyon mi. Kat agpada kami mat a single. Ada tinapanunot kong aramidam friend. Anya day ta na panunot mo, friend. O masidag ka tay bagakken ka. Oh, friend, naipost kon iti Facebook ti ladawan mi kin ni Makoy. Intag mo ka ti Facebook account ti Nobyo. Iti in-post mo iti Facebook mo, friend. Wun. Kat, ado ka di matlang tinag-heart react. Wuna. Aduda, kitaang. Aywan nga agpaiso. Ado pa'y tinag-comment, friend. Kita mo. Nag-comment pa ni auntie ni Makoy nga adda ijay abroad. Ni Makoy ngay, nag-comment ka di mat. Saan pa'y Ngam ipakitaktukan ka no agkita kami manan. Sigurado amas daaw dayay. Ta italaang kat anagiposak iti picture mi iti Facebook account ko. Ay, uunay kan Makawi. Apay manananang. Anya man ti basol ko. Apay adi mo imbagbaga, anigayam andeng akaaruba tayo tinubyam. Ha? Sino tinakadamagan nyo? Ni andeng amisma wanakaw. Hahay, nakita kat tiladawan nyo nga impus na iti Facebook na. Anya? Kaano nga impus na? Itay laang. Kita ka mananang. Awan mo't kami tilod ko apang Facebook. So, ajak makita no anya ti impupos na. Day taman na. Kita umaanak ka. Ay, unay mating. Kunak mo't aloki lang ti relasyon may. Apay nagpost pa ilaan. Ada ka din ni Andeng, Angkal? Nay, si Kamagayam Makaw. Ay, awan ni Anding dito'y balay. Apay aya. Ada ko man napatagal pagsaritaan mi, Angkal. Ay, agsublikan tulanga, nintun malam barok. Ay, sana mabalin, Angkal. Napatag unay ti ibagakan ko na. So nga, ibagayo kanyak, no, sa dino ti ayan na, tasya akong ti mapanijay. Ada ti trabaho ni Andeng, ijay sintro. Sa dino ijay sintro. Ibagayaw, mapanak ijay. Di nanto mo, replyan na, text ko kung kuha na. Ay, ang mga nobisi ay ti trabaho na. Iso asaan ang makareply baraw. Ay, mabitlaan. Dahil surat ko ti address ti pagtrabahuan na. Baraw. Pinaayaban na ka no, Lisa, friend. Ada ka di ibagam. Ni Makoy mati aday tirwar. Si kasamat ti gagara na, friend. Ayun nga, paiso. Anya nga itar aramiden ni Makoy dito'y pagtrabahuan ta. Ada siguro tinapatag nga ibagana ken ka. Anya kumangay ti bagana. Tinasayaat. Rumar ka, takasaritam. Narigat mo agdiretso dito'y unag. Sapay bawal ti bisita dito'y. Sikapay nga rin ti makaamo dito. Sige, sikapay nga rin ti makaamo dito friend. Wen, agawaam kiti ti rumar tanik. Kasla makaungutan ti nobyom. Saan manin ang makauray? Una yun day tatao. Anya ti masapol mo, Makoy? Apay, di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman dagiti awag kan chat ko. Kita amadama ti trabaho. Ay, kauray Manulang mo ti ag-reply iti text, uno chat, no sa dino ti ayan mo. Ay na maiparit ngamin ti ag-cellphone, kabayatan ti panagtrabaho mi. Maawatam kumamot day ta. Una yun. Apay, anya ayat ti umay mo ibaga. Imayak, takayat ko nga, i-delete mo ti inpost mo aladawan ta iti Facebook account mo. Apay ko ma. I-delete mo no mabalin.
Tila, ipupos mo ngamin. Saan man akong conforme, ti ipupos mo aladawan ta. Nakababain. Ay naawan mo't siguro ti dakis na no ipost ko. Sana bali tadda mo't relasyon ta. Ay, basta i-delete mo ti impose mo ti Facebook, period. Bagak lang nga roden, low-key ti kahit ko a relasyon ta. Nag-post ka pa ila iti Facebook, mate. In may ni Makoy dito'y balay itay, anak ko, sapsapulan na ka. Nagsarita kami itayon tatang. Kahit anyakit imbaga naking ka, anak ko. Anyapay kumangay. Impadilit na ti impos ko aladawan mi iti Facebook. Nay, apay kanungay. Kas iti sigud tatang. Ti kayat nakit low kay laang ti relasyon mi. Panagrik nakit adda ilimlimad na kanya. Ha, apay mo na ibagam ti kasta, anak ko. Tadi na kayat nga update kami iti kaadwan ti tao. Agraman ti ladawan mi nga impos ko iti Facebook. Impadilit na tatang. Anya. Ay, baglangan tanaranaan ka dito'y dalan, anding. Oh, apay bakla. Nakita ti in-post mo iti Facebook account mo. Ha? Wen, tingay ladawan nyo ko ni Makoy. Apay, adda ka di parikot iti impos ko, bakla. Pasensyakan Jakmot ngamin amo si kagayam ti nobya na. Anya ti kayat mo asawan? Oh, ti ko nananto pa kanya kat single. Anya? Wen, kinapudno na, kurso nadakmot ni Makoy. Ngam idinaamwak asi kagayam ti nobya na. Ay, flang. Ayoko sa kanya. Naamiris ko apagkukwartaan nakla ang gayam. Isumat lagayam nga impadilit na ti picture mi nga impose ko iti Facebook. Low kay gayam Wen, husto tinangag mo, anding. Adda tinakita asabali a babae, akadwa ni Makoy ijay paradaan, friend. Ti awanan bain alalaki. Naka-holding hands na pa'y nga road, iso nga uray saan na nga ibaga. Amuklatan nga adda ti relasyon da adwa. Isumat lagayam alo kay laang ti kayat na iti relasyon mi. Tadi na kayat amang iposak iti ladawan mi iti Facebook account ko. Uray iti Facebook account na, friend. Awan ti makita aladawan mo ngayon post na. Agsagana day jay amakoy kanya. Anyat aramidam, friend. Iparik na kenkwa na ti sakit ngem parik na kanya. Ay na, friend. Dayjay pala ang matikunam. Di na mo ti makonsensya dayjay. Kita amakit. Kasasaan pa'y amakarik na. Ay talagang agburburak ti darakan ko ng friend. Kontrolam ti bagim, friend. Agyaman kakit di na amo adagos dagiti kalokwan ti nobyom. Uminom ka pa'y iti Diyos, anday balasang ka. Agyaman ang antinorma. Hindi ka di makaw iti gagaram. Wen anti, adda ko makayat ko nga ibagakan ko na. Ay, sapay nakaturog pa'y laang balasang ka. Ngam no napatag ti bagam, riingaklatan. Saanin anti, urayik laangan ang makariing. Sana bale tasaan mat aras. Ay, riingak-laang tapno makapagsarita kayaw balasang ka. Mabait laang, orayan na. Nasaya at mata nakariing kan, Makoy. Anya tera, ramidam dito balay aya. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya rita nga isaw. Naamwak asaan lagayam asyak tinubyam. Ado kami pa'y. Ha? Isumat lagayam akayat mo ti lokay a relasyon. Ado maggayam ti karelasyon mo. Ay, kwa, sana putno dita. Ay sos, di kan aglibak. Tanakarkarong agburak ti darak no kasta ka laang. Ay, kwa, anday. Mabalin na pagsaritaan ta dayta tinasayaan. Sana masapol nga agunget ka. Naamwak ti rumbang amaamwak. Ha? Naibagak matan dagiti kayat ko nga ibaga. Iso nga ita, agbreaktan. Jakon kayat ti makirelasyon itikaskan ka. Feeling kamatlaw na. Anding, mabit lang. Di ka nga pumampanaw. Urnusan ta kumaday to. Pang-aasim, anding.
Nawidak nga raw kalpasan ti panagsarita mi itinubyaw. Kadyak ninamnama asinurot nak ije balaybay. Kasta unay ti panagsangit na. Kapo taawan mo ti makita alwana. Saan akon anak sinubyan pa kinkwana tatapal sa mau. Patingga ita ket nasakit latta tinakam ko kinkwana. So ajak malapdan ti agkusilap no kastang agsabat kami iti dalan. Alah, kastan tatabal sa mau. To'y pagayam mau, andeng. Ay, una yan, pagayam kong andeng. Saan na nasaya din na aramidan ti iksmoking ka? Nupay kasta, malah, sursurwang ti agpakawan. Iti kasta, maadaan kamutain iti makuna, peace of mind. Malah papagayam. Itan ti nagpatinggaan ti surat ngayon patulod ni pagayam tayo nga anday. Dito'y programa tayo, nagganas yaw. In your nose para iti-scribe ni Carlota Mistika. Isagsagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyama kami, itingkay, panang tarabay.